ni Igicumbi News Online TV, ndetse uranadukurikirana kuri #, akadomo Igicumbi News, akadomo cawo, akadomo rawa. Ahangaha rero hose dukomeza kugenda tukugezaho amakuru abagezweho. Kano kanya tuzanye inkuru ibabaje, ikaba ari inkuru irimo kuva mu karere ka Nyamasheke, aho abantu bagwiriwe n'urukuta rwo harimo kubakwa urugomero rw'amashanyarazi. Abagera ku 8 bose bahita bahasiga ubuzima. Byagenze gute? Kora subscribe, hanyuma hasi muri comment tuganire ubundi unakoresha ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane. Yari Bizimana Desire. Ino nkuru reka tuyinjiremo. Ino nkuru ivuga ko mu murenge wa Cyato mu karere ka Nyamasheke habereye impanuka y'urukuta rwagwiriye abari barimo kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Nyirahindwe ya mbere. Abantu 8 barapfa, abandi barakomereka. Ni impanuka yabaye saa 5 z'amanywa kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 2025, aho uru rukuta rwubakwaga ruri ku rugomero rwaguye hariya muri biriya bice bitunguranye. Runo rugomero rurimo kubakwa mu mudugudu wa Rwaramba, akagari ka Bisumo, umurenge wa Cyato. Ikinyamakuru Igihe cyavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mupenzi Narisisi, avuga ko ari amakuru bayamenye, ndetse icyo gihe yavugaga ko barimo kwerekeza aho ino mpanuka yabereye mu bikorwa by'ubutabazi no guhumuriza abaturage. Urumva rero ni inkuru ibabaje. Amafoto murimo kubona hano hasi na runo rugomero aho rwubakwaga, akaba ari urugomero rero mu by'ukuri bigaragara ko ari runini. Ni urugomero rero ubundi busanzwe rurimo kubakwa ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda ndetse n'abikorera barimo Hydreno minus DNG Rwanda. Runo rugomero rero rukaba rugeze ku gipimo cya 70%. Rero amakuru avuga ko mu gihe ruzaba rwuzuye rugomba kuzatanga megawati 0.909. Akaba ari umuriro usuzumye neza ku bantu basobanukiwe n'ibijyanye n'umuriro, ushobora gucanira ingo 15,000. Imirimo rero yo kubaka runo rugomero ikaba yari yatanze akazi ku bantu 800, bikaba byarafashije abantu kwiteza imbere. Hanyuma rero abayegerezwa bino bikorwa hari birimo kubera bo bumva nabo n'umushinga mwiza kuri bo, ariko birumvikana haje kuba impanuka. Ni impanuka ibaho, ni impanuka rero mu by'ukuri yatunguranye, ni impanuka ihitanye ubuzima bw'abantu benshi. Abantu 8 bahitanywe n'uru rugomero, ni abantu benshi. Ubwo rero turihanganisha imiryango y'ababuze ababo. Ni ibintu bibabaje, ni ibintu ni inkuru iteye agahinda kuba umuntu yabyutse agiye guhiga ubuzima bwa buri munsi, agiye guhiga mikoro agomba kuzamubeshaho mu buzima bwe bwa buri munsi, hanyuma akahita hasiga ubuzima. Ni ikintu kiba kibabaje ubwo ku miryango nayo, kuba mwari mutegereje mu rugo ko umuntu ataha, urumva bapfuye bakiri mu kazi, hanyuma ukaza kumva inkuru y'uko umuvandimwe uwo mubana yahasize ubuzima. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi mu by'ukuri ni ikintu bigaragara yuko ari kwihanganisha ino miryango, bakababa hafi. Akenshi urupfu nk'uru nguru aba ari impanuka, kubera yuko ugiye gusesengura neza nta wabitumye, nta wabyiteguye. Ubwo rero umuryango ni ukuwihanganisha, umuryango w'aba bantu. Ubwo inzego, kandi amakuru ngo dufite nuko inzego z'umutekano zahageze, inzego z'ibanze zahageze, ndetse hahise habaho n'ibindi bikorwa by'ubutabazi, ku buryo ugiye gusesengura muri kano kanya biragaragara yuko hari ikintu gikomeye cyane kigomba kuba cyakomeza kugenda kirebwa hariya, hakanamenyekana se muri rusange ni iyihe mpamvu yateye iririndimuka ry'iki gikuta. Ese hakorwa iki kugira ngo bikomeze kugenda bibungwabungwa? Ngira ngo mu cyumweru gishize nibwo nari nabagejeje inkuru hano mu karere ka Gicumbi, naho hari abantu bari barimo bubaka sitasiyo ya REG mu karere ka Gicumbi, umukingo urabahanukira. Aho ngaho nari nageze bwo byagaragaraga yuko bishoboka ko mu myubakire barabanje
gucukura ahantu hakaba hari abantu bakajyamo hasi. Ubwo n'ahangaha wenda dukeneye raporo mu by'ukuri cyane cyane iraza kuva mu nzego zibishinzwe, iraza kutubwira ese aba bantu barimo bubaka ahangaha, ese iki gikuta cyabagwiriye, kuki cyabagwiriye, se byatewe n'iki? Akenshi ibikuta hari igihe biriduka kubera imvura, ariko ndatekereza muri ino minsi nta mvura ihari, hari igihe biriduka kubera ko ari ahantu haba hahanamye cyangwa se habayemo n'ubundi buryo butandukanye bushobora kuba bwateza ino mpanuka. Ibyo byose rero nibyo tugomba guhabwa n'inzego zibishinzwe. Mu biganiro byacu biri imbere turaza kubabwira uko bimeze, gusa muri rusange byanga byakunda ni igikorwa cyabaye, navuga ko muri karitsiye hari abaturage bamwe n'imirimo yahise ihagarara, ariko nta kibi cyari kigambiriwe. Nk'uko nabikubwiye, ni urugomero rw'amashanyarazi, abantu 15,000 bagomba gucanirwa, abantu 800 babonye akazi, abatuye muri biriya bice amakuru twagiye tuhakura biteje imbere, baguze bimwe mu bibafasha mu rugo, bagura amatungo biteza imbere, ariko ntabwo bikuraho yuko hari n'abahasize ubuzima. Ubwo turihanganisha imiryango yabo, tukihanganisha rumvikana n'igihugu muri rusange. Ubwo hakomeze kugenda hakazwa umutekano, ndetse na mbere yuko abahakora basubira mu mirimo hagomba kuzagenzurwa bakamenya ese ni igiki cyateye isanganya ino mpanuka. Ni impanuka ikomeye cyane, nongere mbivuge ko ari impanuka ikomeye cyane. Ubwo rero uko bimeze bijyanye n'iyi nkuru turaza gukomeza kubikurikirana. Ndabashimira yuko mukomeje kubana natwe, ni ku Gicumbi News Online TV, ndetse uranadukurikirana kuri wa@gicumbinews.com/cawo/rawa. Hanyuma kandi ku bundi buryo wanadukurikiranamo ni ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zacu Facebook wandikamo Gicumbi News.cawo/rawa, uradukurikira. Hanyuma Twitter, Instagram n'izindi mbuga wandikamo Gicumbi News, ubundi dukomeze kugenda tubana. Hanyuma ku bindi hasi muri comment tuganire, abari Nyamasheke kano kanya byifashe gute, hanyuma mwebwe murabibona gute ku bijyanye n'impanuka zabo ziba ahantu abantu barimo kubaka, urabona hakomeza kugenda hakorwa iki kugira ngo zirindwe. Hanyuma ubwo n'abandi inkuru nk'izi mukomeze kuzikurikirana ku kinyamakuru cyacu. Njyewe rero ndi umunyamakuru wanyu nitwa Bizimana Desire. Ubwo rero kino kiba ari ikiganiro Gicumbi cy'amakuru, tugenda tubagezaho amakuru atandukanye abagezweho hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Birumvikana rero ko turakomeza kugenda tubana, wowe guma ahangaha, hanyuma ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane, naho bimeze nabi dukomeza kugenda tubihanganisha. Reka nkomeze kugenda mbifuriza kugira ibihe byiza.